penduduk no ya i Pak Raja Brahma dari National Deputy Commissioner aku bagi lah penpau ya kajing songkia ke kebajian mentala aksi bagi boy polis penduduk dia polis layo berkem ni ba driver itu penting buat lagi itu lepas juga notis Pastor Union sila bu dan straight kemud bagi nomor raksyu kita yang de iwan kundu bagi iwan percaya ya kai ke baka union ke sim ya lo ke pentan buat ni pun kemau kira lang buat ke pendam ke perim jong snem arja kasan kan ke penai September akaba i penpau show di komisioner ke kompor buat ia ke citho Siti jongi au senam arah jar kalai ya i kong Russian Wardri pada i home minister dia ka cikso khia ka jongi kum ka district riboy kabala dan ka jaka kabala palat san ekar tam kabudi ka jaka kabala mang da ki Indian Oil Corporation Limited benpu ya ka petroleum depot buat lasang menteri ya katai na duk senam ka spark na pusang buat house senam atar shpo lakhang mereka de hakini kisnam balik ila kan mau syai di minister Puram Commission Wardri wal adun kam menteri yang ya katai yak te report nomor ba UI ya kisibun klik straight dia Asam kata ya ki noksnong kane ongno consumer apun kam ini ka tiang buat hani ka por pauru ka cik sokhia buat ka cik so pitari kini ki Pastor Union habakidon pun kita kikam ki bakilale pernitip bakile ini kam illegal ka kisai tu ikipnyang nani ki tankers bandi pat sya ki paiba ka dor ka ba kapadet nong no kumba di black imtip ka no liter pat ki thep pat hatu ka tanker ban pendon kam yang eka kila ban the da ko bani kila ban the da yang syarak ki breu pat ki pon kam kene ka yang habo kali joki kala ban ta dengan so kawai ka ba ngayui ka ba nakliang jok ka bege please ki kem ini ki breu hoj kare ka ba haringi i kwa ru ba nginong ba phiri ban kem kham tam ini ki driver nomor ba kini kiri maki ki bonra ini ki tangkar haman ki cakap kundong ki seitu i yang ba ditu sit pai pa